reka ngusuhuze kandi mwifuriza amahoro y'Imana wowe uteze amatwi kandi ukabikurikiye Eri Santana TV. Ndagusaba gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana neza cyane mu makuru agiye atandukanye ndetse no mu bindi byinshi bigiye bitandukanye. Eri Santana ngutegurira ukabikurikira neza cyane kuri Eri Santana TV. Uyu munsi rero amakuru nkuzaniye ni amakuru asa naho atangaje mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ni amakuru ajyanye n'ibiza bimaze iminsi biba hano muri Afurika yacu mu bihugu bigiye bitandukanye. Murabizi ko mu Rwanda hamaze iminsi ibiza byagiye bihitana abantu bagiye batandukanye, abantu basaga 130 bitabye Imana kubera imvura nyinshi yagiye igwa, mu by'ukuri gateza ibibazo bikomeye cyane. Nje kukubwira rero ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Democratic Republic of Congo, naho imyuzure yarahibasiriye ku buryo bukomeye cyane, ku buryo abantu barenga 400 abantu barenga 400 bitabye Imana. Listen guys, kubera iki tutasenga muri Congo rero mu gace ka Karehe abantu bitabye Imana ku buryo bukomeye cyane. Nyuma y'uko rero imvura ibaye nyinshi cyane hano muri Congo ku buryo bukomeye cyane, dore ko Loni yavuze ko kubera imihindagurikire y'ikirere ndetse n'ubushyuhe bwinshi buri kugenda bwiyongera mu kirere biri gutuma imvura iza ari nyinshi cyane muri Afurika, ngo ariko nanone kugira ngo ubuzima bw'abantu buhaburire ari bwinshi cyane, ngo bigaterwa nuko ngo muri Afurika ngo batuye mu kajagari mu buryo bucucitse, ngo kandi bakaba batuye mu manegeka. Uribuka ko mu minsi yashize itari myinshi cyane muri Malawi umwuzure warabaye, abantu barapfa, amazu aratemba, byari ibintu bikomeye cyane. Ariko ni gute utashima Imana wowe uje humeka umwuka w'abazima utuye mu Rwanda nk'abandi banyarwanda, ariko ukumva mu gace kamwe cyangwa kandi ngo imvura yaguye abantu baratemba barapfa? Wagakwiye kuvuga ngo Mana ubakire gusa, abasigaye ubarinde, ubafashe, ubahe kwiyakira. Ni ukuvuga ngo rero ababuriye ubuzima mu myuzure ndetse n'ibiza byabaye mu minsi yashize mu Rwanda, Imana ibahe uruhuko ridashira kandi ibatuza heza mu ijuru n'imiryango yabo ikomeze kwihangana. Hanyuma muri Congo naho ngo byari ibintu bikaze. Muri Karehe imvura yaraguye bikomeye cyane, imyuzure iba myinshi, amazu aratemba, imihanda, ibiyaga biruzura. Ni ukuvuga ngo byari ibintu bikomeye cyane. Icyo nje kukubwira niki, nakubwiye ko abasaga cyangwa se barenga 400 muri Congo bamaze kwitaba Imana. Ibikorwa remezo byangiritse, sinzi ko dushobora kubivuga ngo tubirangize kuko ni byinshi cyane byangirijwe n'iyi mvura muri rusange. Icyo nje kukubwira rero gitangaje, ni inkuru nakubwiye ko itangaje ku buryo bumwe cyangwa ubundi, gusa ariko no ku ruhande rumwe kumva ko ni inkuru ibabaje. Nje kukubwira ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo abana 2 b'impinja batoya cyane, amezi angahe makeya cyane, abana, umwana utaramenya kuvuga, umwana utaramenya kwiyegura, umwana utaragira ikintu azi na kimwe. Abana 2 rero bakaba bararokotse iki kiza cyabaye hano muri Congo cy'umwuzure. Abana 2 b'impinja batoya cyane bararokotse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abana 2 b'impinja barokowe n'abashinzwe ibikorwa by'ubutabazi nyuma y'iminsi 2 bareremba hejuru y'amazi y'ikiyaga cya Kivu. Listen guy, ni gute utasenga Imana ukayihereza icyubahiro ukavuga uti Imana ni wowe ureberera abantu bawe, n'abagiye turabizi neza ko uba ubafite mu maboko yawe, baba baje mu maboko meza, ariko guys buba wasigaye warokotse wagakwiye gushima Imana.
Amakuru dukesha BBC rero avuga ko kugera mu kiyaga cya Kivu kw'aba bana basanzwe batuye mu gace ka Karehe, agace kibasiriwe n'uyu mwuzure. BBC iravuga ko ngo kugera mu kiyaga kw'aba bana bifite aho bihuriye n'uyu mwuzure nyine wabereye muri karagace ka Karehe mu gihugu cya Kongo, ugahitana abantu basaga 400. Umuyobozi wa societe civile muri Kongo mu gace ka Karehe bamwita Delphine Birimbi yavuze ko kugeza ubu ngubu hari gushakishwa uko aba bana bakomeza kwitabwaho kuko bakiri bato cyane, ariko icyo tugomba gushimira Imana nuko bavuye muri iki kiyaga bakiri bazima. Delphine Birimbi kandi yakomeje avuga ati bakuwe mu mazi ari bazima, barahari, nta kibazo bafite. Turi kuvugana n'abantu bashobora kudufasha kubarera, ariko nibura icyo dushimira Imana nuko bahari. Niko Birimbi yavuze ati iki ni igitangaza rwose, twese twatangaye kubona aba bana bamaze iminsi 2 mu kiyaga bareremba hejuru y'ikiyaga cya Kivu. Listen guys, Birimbi yagize ati twaratangaye, ni igitangaza, this is a miracle. Ababonye aba bana bareremba rero hejuru y'ikiyaga cya Kivu bavuga ko bamaze iminsi 2 bareremba bari ku bisigazwa by'inzu zasenyutse. Ukuntu Imana itabara, abana barerembaga hejuru y'ibisigazwa by'inzu zasenyutse, amabati, inzugi, imbaho. Abana barerembaga hejuru y'ibisigazwa by'amazu yasenyutse. Mana uhabwe icyubahiro, Imana iratabara guys. Turi bande bo kudasenga, reka tuvuga ngo ababuze ubuzima bakabuburira muri ibi biza byateye kuri iyi si yacu, bigatera u Rwanda rwacu ibiza, inkangu zikatenguka, abantu bagapfa, maze akaba menshi, abantu bagapfa, amatungo, amazu byose bikarangira. Rero abitavye Imana ibakire, ibatuza heza mu maboko yayo. Abasigaye natwe twihangane, tutekurira ko Imana yajyanye abantu bacu, ahubwo byibura duseke tunashima Imana kubera ko yabashije kuba yabadutiza ikabaduha tukabana nabo muri iki gihe twari tumaranye. Imana ibarinde. Mwari kumwe na Fabiano R Santana. Kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana ku biganiro byose n'amakuru R Santana TV tukugezaho. Ciao ciao.